Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama HBB Ahmad Channel. Yuk, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada apa ya teman-teman? Di sawah nih teman-teman, ada apa ya teman-teman? Di sawah. Wow, di sini ada boneka Ipin sama penjaga boneka Sukekim teman-teman. Wow, bagus banget ya teman-teman. Wow. Wah, ada lagi tuh teman-teman. Wow, apa ya kira-kiranya? Wah, itu ada one pocong. Ada dua teman-teman. Yang satu warna putih sama hitam teman-teman. Ada lagi nih teman-teman. Ada Pop It SpongeBob yang jumbo teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Cari lagi ada apa ya? Wow, di sini ada boneka Upin sama boneka Sukekim teman-teman. Wow, kok Upin sama Ipinnya berpisah ya teman-teman? Yuk kita cari lagi ya teman-teman. Wow, di sini ada mobil teman-teman. Ada mobil balap yang warna biru. Ada mobil truk pasir. Wow. Ada itu teman-teman, mobil balap merah teman-teman. Sama mobil Tayo yang hijau sama kuning teman-teman. Sama yang biru sama yang merah teman-teman. Wow. Banyak sekali teman-teman mobilannya teman-teman. Wow, kita cari lagi. Wow, itu ada boneka boba. Iya, boneka boba ada dua teman-teman. Wow. Ada yang rasa coklat sama vanila teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman di sawah. Wow, di sini ada Mickey Mouse sama Marsha teman-teman di atas pohon teman-teman. Wow. Ayo kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, sepertinya udah banyak dulu ya teman-teman. Dadah, jangan lupa di subscribe ya. Dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah.